Dobrodošli u najnoviji video na mom kanalu. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako se uzgaja Winterberry ili zimska božikovina, dekorativni grm crvenih bobica koje traju cele zime do proleća. Winterberry, zimska božikovina ili Ilex vericillata je dekorativni listopadni žbun. Odličan je dodatak pejzažu jer daje jarko crvene bobice koje traju tokom cele zime sve do proleća. Ovi grmovi su dvodomi, što znači da postoji muška i ženska sorta. Ženska sorta daje bobice. Listovi zimske božikovine su tamno-zeleni i eliptični. U proleće na ženskim biljkama pojavljuju se zelenkasto